no kayo hayo tay bebas na baye tanggay panong kakakai ko tanggay panong sajun masang jakyan di tanggay panibara pekreng no naway tanggay mano kakakai ko no kayong hayong te bebas na baye danggay pano takakai to danggay pano sais mesang zagyan danggay panibara bekreng no nawe danggay mano takakai to Danggay pati, danggay balonay, kahit tubilay mo sanjaka. Baha ni baha, bekreng ni bekreng, iksay klay mesang rekha. Kahit torhamari rekha. Kai tor hamari rekha No kayo hayo tay bebas na baye danggay panong kakakai ko danggay panong sajun masang jakyan di danggay panibara pekreng no naway danggay mano kakakai ko no kayong hayong te bebas na baye danggay pano takakai to danggay pano sais mesang zagyan danggay panibara bekreng no nawe danggay mano takakai to kahit to nakakal ray daw tunggay korok ngayon korok sakang Nini ani kakamabaya kahit to saksa sama baise Taya sakni mangsong laika Kaya sangi mangsong laika no kayo hayo tay bebas na baye danggay panong kakakai ko danggay panong sajun masang jakyan di danggay panibara pekreng no naway danggay mano kakakai ko no kayong hayong te bebas na baye danggay pano takakai to danggay pano sais mesang zagyan danggay panibara bekreng no nawe danggay mano takakai
kaito Luke chapter 1 verse 16 to 17 Imaniya Kailevari. It is a very secret about holy about Kathar. Awan bagino chung jara mot hani borok khachik lo sanai matum. Tu san by hamarin Kailevari la Kathar Kailevari. Kailevari like Kathar nam thai. What do you mean by Kathar? Kathar tam le hi sung sarni kong tikang tai tong liya masuk Kathar. Dia tu boy học cũng lại thì lộc của tập của nó cần làm gì vậy? Đâu, cô chú có tông này cái từ mày là ngáp phá, nó bẻ lại cái là ham bài. Tam này ham bài nên chính nhóc cái bài đó ni presence trong anh bagai. Tại tao cũng suri ở trên tạc hộp tu sang tại bục hộp hamari. Nó là just mày tăng money, ni nóc ni borok, ni bota, ni jai ti gusti. Tại mót hani bus kang có seminar of mày tăng mắc rồi ya. Tạiตัวsau khorok ni khorok tak ani munggui ngaro kuthum lai ka ngaro tongo ni sau aba ang damai na sungai ang kuling re porinai ngaro ka congregation. Do you Mr. Tusang to take bride Miss Hamari to be your lawful wedded wife? Mr. Tusang nung bukhu Hamari no nini rai je be kaijak bihi khnai goda gosi gosio. Very good. Hambai Miss Hamari no bosatu kangke bosaya khai kangke abonorok sakhi maranai kaitero sakhi to. Amen. Tabok ang Miss Hamari no sungnai bukuk Hamari takuk tu sangno nung kerong ba khei kaitero ni bus kanggo Nini pusai henui nenggoda besi. Besu, amen. So, borok already bos lay paijak. Nggak tabuk, baru semuanya senukha. Tazabat nela, ang sorry, ang tusang de Burma, nono, hamjagui, oyasten, nini yasiwa, hamjagman ni mari. Kristen beri no kata kaji nanya yang kaya ko na dito. Hamari nung nini busay na hamjang man mari tamro na kaya sete boleh. Salah. Yes. Yapa. Very nice. Narasuk. Borno busabuti be bangsa bistar kanyam pandadi. Jeng mot hani borok jot kono saking ka kaiter apal bagino bela-bela ka hambai. Bumagara Jisu of Bukhung Rona, Nin Tani African Kaito and Bonachubadi. He has sat Borok the Kaito Maitung, Hamdalaiton Maitung Kaito.
Apa borong je sekakna nainai, borong je risinangnai, nang borong bicar lagi. Surima sin main keras yang bukan Yesus mengucapkan. Amen. So, masa. So, obokai biblical cerita.